Kaseng Samla Catholic Sub District ke Bahap Papua ke Parish Jongsha, kala penlong ya kata masai lekai dak bapenlong ya Shibun ki jajing lekai, ke balong kumsi benta ban lum ban lang ya ki khon Samla ke nek Parish, banang penlong susu ke jengi jan hapenang ki khon Samla nagi Hendru teli ki balang senong, bat kinong yalam jong Kaseng Samla Parish. Ki khun Samla ki balwan bani shimbenta ki jingi lekai baper ki kuntupi ki khun Samla nang kesenong thanroj kesenong mau lali kesenong thadan kesenong mau persyong kesenong umsau bat kesenong mau ber. Lalaru banai dagi kusnam sikinong job jong jingi lekai baper hagabalawan ban saki da uba shonroy ranja udiu sordar jong sinong laj kerhong nang ta uba harkin warjri udiu sordar jong sinong thanroj haga jing don lang jong Samla I Banson lawai udiu presiden jong Kaseng Samla nang ta Samla Arno Shah warjri udiu sekretari Samla la syarai lengdo udiu presiden jong Kaseng Samla Parish Jongsha lembat kiwei. Kacinglang Samla kadai kapur bakimat ya kacing keman. Kacinglang Samla kadai kapur bakimat ya kacinglang ke ban lailut batkat ke bangi kwa hakapur bakicing Samla yok lut. Tadai na kata kadau kum ki Samla haba pidon kacingem ban lailut pidon kacingem bakman ken mau ba hakbayadai bat kata ke benta bangin long pat ki Samla ki pencanai Bandri laga jong kaburam kakor. Namar kakum kene kapor Samla kadai kapor kabangi hap bannya kendu Shibun. Teri laga jong kaburam kakor ngangai pi ki Samla naduk Samla senrang naduk Samla kentai pidai kita wai naka benta jong ki keme ki pa pidai kita wai klan naka benta jong ki melang salang banwan ra ikaburam kabaklan ha kabalang bat hakane ka sub district bat haga jela ngakmi lanti ba nakane ka sub district thanroj hakawe ka sngai kenmi kinong yalam kenmi ki Samla ki ba shenrang ki ba don ka jemut ka ba cengai naka benta bantai yaklawai ka ba pernai jong ni ka thain ka jongi